Hello, nan tam cheu na mo. The chin post ni lunglom te inan kut kanin tlai than ha. Sikpar ni heriat zan le thong chim nak chukan rak thok than changlai. Mai mang cha dem ka se. SA Sura kap ni satwa khwa an khang cha a khwa mi in suri le si in pakhat an jam. Ba an peng a PGF ni ngak chia pakhat tel in minung pali an ka tha ha. Jong pyong a phiu so thi shwai tu min thang ka tha atong. Chong u khwa shem nam hera lam sel mi phiu so thi chu CDF ni an kan ha cha a panga nak tlom lo an thi Gazara shell camp pakhat mai ni akang cha a minung pakul leng an nun nak aliam timi le thongpang dang dang han rak silai ram chung thong karak chimlai Khin u a SA Sura kap shem ngan kon in CDF ra kap panhi an nun nak aliam panhi hliam ma an pu Sakairam chen khin u peng a ralam selmi SA Sura kap som suri shong ni hin November ni heriat sing lai a kanchi kung le mani kung khokar a shem ngan an ka cha a CDF ra kap panhi an nun nak aliam e panhi hliam ma an pu tia chuka hunrama a ummi CDF sin in thai ase SA Sura kap pol chu Kanchi kung khwa in an chuak e mani kung khwa an phan chang shamngan in an ka cha a PDF ral kap an umnak muna shamngan kon atlak cha a PDF ral kap panhi an nun nak aliam panhi zong hliam ma an pu SA Sura kap ni ral lam an sel nak lam thluana a ummi khwami zong an zam di tia PDF ral kap pakhat ni chun achim SA Sura kap pol chu ni za November ni hesuri a JU peng in khin u peng a ke in ral lam an sel e Tual chung mi pathum zong ral po a an tlai na tia thai ase chu an tlai na nak chu an tlai mi na chung a au ka kum hlei suri le chomiu kum kul le kum thum chu an thla than na e kum som li tluk pa pakhat chu an thla lo tia thai ase SA Sura kap ni ralam an sel nak lam thluana a ummi in pau muted chun le le mani kum khon ha tel in khote in kultuk in khwami thong hera throng cho a himnak huna anjam chu chunga tar nu tar pa jong ani tel e na poiliao nu na jong ani tel tia thai se SAC ni nol ngai nak an lak nu tha ni kul le ni khatleng chunga khin u peng a khote som li suri in thong khat le zuriat som nga ruk cho SA Sura kap ni an khang CDF ral kap tel in ngak chale tar nu tar pa zinhi hleiriat tha an tong chang tiap CDF ni an laktar United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs UNOCHA ni alwan cha October som thum khat a chathan an chwa mi a Sakairam then in tol chungmi singruk thong thlai ni zali ni an in le an lo an zam tak chang tia an rak than pa an peng a BGF ni ngak chia pakhat tel in minung pali an ka tha na Koreng ram gol pa an peng mi kijing kho a SAC kutang BGF ni in pakhat chu ni za November ni hesuri zan le simla panga shonga mai in an khang cha a kumsuri ngak chia pakhat tel in minung pali an ka tha na tia khwamin hani an chim BGF pakul shong chu moto panhi in an ra e khochak a ummi in pakhat chu meithal in an ka cha a an chung kharning in meithal kon ni akhin ha thong diklo an thai cha meithal in an ka pal mi simin lai tia achim chap BGF ni ka nak in mi koreng khwa ngak chia pakhat kumkul la kumli tluk pakhat kumsom nga tluk nu pakhat le khochak a rian aton mi ko pian khwami kumsom thum tluk pa pakhat an nun nak aliam tia thai ase anun nak aliam mi chunga kumsuri ngak chia le kumkul la kumli tluk pa pakhat he una on si kumsom nga tluk he unaw na ANPSC tia thai ase pa an hunram a shamtlai phun ha an chol chang ko na in atu ka rong chu ka dau nak a chuak lau BGF ni an ka ha lew zong a hin khopong kama zai man ka dau na umlo tia tol chungmi ni an chim mi koreng kho chu ting sing chan lew a chu khopong a chun mirang valai cement se zung sarding in tim to anak an rak ngai e khwami ni du lo nak an rak lang ter ronga mi ni ngai ngai mi khotemin thang pakhat ase tia thai ase Khajan peng a SAC kut tang ran ton tu khwa boi pa chu
kuwa achok leo a ka tha atong Yangon ram then khajan peng a SA Serial Cup kut tangran ton tu khwa boy pakhat cho ni hin November nil hai red jing similam paret le chiu shonga ka atong tia to chungmin ha sin in thai ase ka tha atong mi khwa boy pa he khajan peng UG khwa a khwa boy ton leo mi tan the ase kuwa achok leo a min khal lo mi shem tlai phuni mai thal in an ka tha tia tol chungmi pakhat ni achim UG khwa boy pa he Royal Cup training adi mi asipina phusoti chungtel pakhat song ase kuwa achok leo a mai thal jun nga shong ka aton cha a hmuna athi chol ani he UG khwa boy apatni nak aton mi ase ama hlan a khwa boy arak ton mi pa jong ka tha arak tong chang tia khajan peng ummi pakhat ni achim ka tha aton hu in mizophor nak moto ni akhwa boy pa tan thirok chu alak tia thei ase alon cha thong hi kul khat kum dong lai a UG khwa boy mu cho jong ka tha arak tong e arian chu tan theni achan e kum khat luk khwa boy rian aton hu a ka tha aton ve he si tia tol chungmin ha sin in thai ase khajan peng cho SA Serial Cup kut tang ren ton tu khwa boy le SA Serial Cup thong pe tu tha anton langmang nak asipina cycle ichit nak nol jong SA Serial Cup ni an on lo tia thai ase SA Serial Cup ni satwa khwa an khang cha a khwa mi in suri le si in pakhat ajam Magoiram thang ye situ peng satwa khwa cho SA Serial Cup ni an khang cha khwa mi in suri le si in pakhat ajam tia Jesu Township Info Committee ni an langter tia thai ase alon cha November ni thairuk a SA Serial Cup ni satwa khwa an khang cha khwa in ruk le zungren ton nak in khat le si in pakhat ajam he ase Uizora Cup ni satwa khwa an khang cha khwa mi in suri le si in pakhat ajam khwa mi athi mi la ai hliam mi tu chu an sholaw chun si in CI akang mi zong atam lo Uizora Cup chu CDF ni an ka na cha a zito khutiang Uizora Cup chu an zam tia Yesu Township Info Committee in ton wangai tu pakhat ni achim Mongto a SA Serial Cup kut in anunnak aliam mi minung thlai khat sin a chat singa chiao pek in SA Serial Cup ni ngai thiam halnak antwa Rakhan Romkul Mongto peng chai chong kho a SA Serial Cup shamngan kon in anunnak aliam mi minung thlai khat cho SA Serial Cup ni chat singa chiao le phachang he ngai thiam halnak antwa na media ni an in halna chun SA Serial Cup ni an ka mi asalo ti in nan le tha lai tia bia an ria ta na tia thei se November ni thairuk a SA Serial Cup kutang na kha pasuri le Mongto Jingchong Kullali View ha SA Serial Cup ni shamngan an ka cha a chai chong khwa mi thlai khat an nun nak aliam e minung kulasuri hliam ma an pu anun nak aliam ni tha chung a kumsha tangak cha minung pathum ani tel e kumsha chung minung pakhat ai tel ve tia thai ase ni za November ni hlai siri jing le a Jingchong Kullali View ha in Brigadier Pisu ong le na kha pasuri in Pulik Boy Winmin ong tel in SA Serial Cup somli shong ni khwamin ha cho hi ka dau nak na hi kan ma kut aslo tia an vachim na tia thai ase sham ngan akap tu he number Kullali Jingchong chakai in SA Sikut tangram ring hak tu Pulik phu na kha pasuri an se hi kan ka mi hi khoi kam han a nan chimlai lo tia khwami sina bia an ria tan ha anun nak aliam min ha cho November ni thairuk zana an ruak an vuin ha e hliam ma fak apu mi min yet cho Mongto si ina an thlobul midang tu cho annun nak cha thinphang asalo tia thei ase Jingchong khwa cho mi phun an nak mun ase in som nga le in nga le milu zali som sari leng an nak le Laurian ton in pachom nak atwa mi an si tia thei ase KNU phya pung peng kam zar ni chung ka dau nak a SA Serial Cup som thum leng an thi KNU phya pung peng kam a SA Serial Cup BGF le KNLA kar a zar ni chung a voice som rukluk ka dau nak a chuak e SA Serial Cup som thum leng an thi tia thei ase November ni khat in ni thlai nga tianga SA Serial Cup BGF le
KNLA kara ka dau nak voisom nga lawai riat achuak SA Sura Cup som thum le panga an thi kul le thum hliam ma an pu KNLA brikai panga in World Cup pathum ni ram le mi phun cha an nun nak an pek pathum hliam ma an pu tia KNU KNLA ni chathan an chwa chun SA Sura Cup le BGF ni tol chungmi an lo hun le mizapi ni zul mi lam tha cho shem ngan in voi kul le voi kwa tiang tim cham mam te in an ka pi na chapung pengkom chunga a mi hun thum zonga jet fighter im bom lung thlai ni shong an thak cha tol chungmi in le biak nak he api tlai mi in an rok tol chungmi a thi mi le ai hliam mi an le lo tu chu fyang in kan thai khawri lo tia chathan chunga an lang ter Greng zatang bunhani KNU phapung pengkom brikai panga hunram chunga ka dau nak azwali SA Sura Cup ni nushin chawo bor in an chol changcha a tol chungmi singkhat thongsom thumleng a himnak muna an zame bom chan tutam pi an her tia an langter SA Sura Cup CIP chan tu bom po no an ton cha a ral ka pukul shong an thi Magoiram time pakhu ku khwa in ashi chau gan khwa lei a CI pek ting in akalmi SA Sura Cup pol jo nihin November ni thairat jinglei simalam pathum shonga bompo no antong SA Sura Cup pakul shong an thi tia thai se SA Sura Cup somruk shong aphor tu le CI phor tu moto pathum jo pakhu ku khchwa nak a bom in kampo no na tia Dragon Brothers Squarela in boinau panchi ni achim asi chau kan a hliam ha pu mi SA Sura Cup le phu so thi pol le pakhu ku in CI achan tu SA Sura Cup moto jo bom lung ret in hin jinglei simulan pathum shonga kampo no na moto pathi long an lan khau chu bom po nak a SA Sura Cup pukul shong an thi pasuri hliam ma ampu tia achim chap niza November ni thlai suri zonga pakhu ko in asi chau kan khwa lei ari acho achan tu SA Sura Cup moto pathi zong lam hlat mi bom in Dragon Brothers Squarela phuni an rak po no na cha SA Sura Cup pali an rak thi Chongpyung a phu so thi shoi tu min thang ka tha atong Mandalay ram 10 mataya peng Chongpyung khwa a SA phu so thi shoi tu tia amin athang mi pakhat chu CDF ni niza November ni thlai suri jingsimla pasari shonga methal in ka tha atong tia thai se Chongpyung khwa mi phu so thi shoi tu bu chi cho Chongpyung lam chak ponga pating CDF le G6sters Squarela phun hai bom in methal in kan ka amhuna athi chol tia pasing CDF in World Cup pakhat ni achim phu so thi shoi tu pa cho mi that lai nong asi ti in amin athangai ngai mi ase rarin anpek changmi asakauna in nol azul lo tol chungmi harnak apek langmang na cha atu bantuk in kan ka tha he si tia achim chap paching CDF la tangti phun hane SA Sura Cup thong pe tu dalan paruk nak tlom law an film thom chang na tia thai ase chong u khwa a shem nam he ralam selmi phu so thi cho CDF ni an ka na cha panga nak tlom law an thi Sakairam Than Chong U a Shyam Nam he ralam selmi phu so thi pol jo CDF tang ti phun hani bom in ampo no na cha phu so thi panga nak tlom law an thi tia thai se Chong U peng to pu khwa in SEC kut tang phu so thi pol jo Chong U CDF company panga IGF Mongywa le Immortal Guerrilla Force Mongywa IGF Mongywa hani niza November ni thlai suri an ka na tia thai se phu so thi kul langa shong cho Shyam Nam he ralam an sel bom lung ni in kampo no na cha phu so thi panga nak tlom law an thi hliam ha pu min ha cho mi zo phar nak moto in an rak ton na tia chong u CDF in tran wa ngai tu ni achim ka atong mi phu so thi pol ni ampong kam cho methal in du pau in an ka kauna in athi mi le a hliam mi kan umlaw tia chong u CDF company panga IGF Mongyani an langter SA Sura Cup le phu so thi an umnak he nei niam in umloading in le anma an umnak lam thluan a nei niam te in motorcycle in khol ton loading in mizapi chu chong u CDF company pangani rarin ampek na tia the se SA Sura Cup ni atu kar shong hi
chong u peng tel in chong u peng ramri myang mimu min chan le yesu kho a ralam tam tuk in an sel tia thai se ramleng thong karak chimlai Gaza Rachel Khem pakhat mai ni akang cha a minung pakul leng an nun nak aliam Gaza Rachel Khem pakhat mai ni akang cha a ngak chia tel in minung pakul leng an nun nak aliam tia thai ase Gaza ram milu tam ngai an umnak Rachel Khem pakhat a November ni thlai suri ni a mai kang nak a chuak e minung kula khat nak tlom lo an nun nak aliam chu chung a ngak chia pasha ani tel tia si intron vongai tu Dr. Sala Abu Laila nei achim Jabor Laila Rachel Khem akang mi mai chu chan saunon a ro hnulong a tron vongai tu thani am phal kho Jabor Laila chu Gaza a ummi Rachel Khem pariat chunga aital mi Khem pakhat asi tia thei asi Rachel Khem akang nak aruang hi fiang in hal asri lo na in that si an chia nak mun in kang sham ai thok mi si do asi tia tol chungmi thani an chim me kang nak Khem chunga a ummi ngak chalenu na chu zaitim han in kham kho an sti ro tia mi bom chan tu pakhat ni achim Gaza chu milu noi ni singthum leng an umnak hunram asi vele chung hop in milu an tom bik nak ram asi UN chajin ning in Gaza minung singruk rong hi Rachel Khem pariat a an tia thai ase tuzan lai kan thong chimnak che vialin kan dong te ri lai tha jang akan pe tu mi pinan ti lak chunga lunglop nak chim jok law kan ngai kan YouTube channel thar The Chin Post TV channel hi subscribe kan to pek chaw dingin kan som na